Po ugledu na druge razvijene vinske regije u svetu koje imaju svoja autonomna vina kao što je Chianti, Šampanja, Prosecco i mnogi drugi, Udruženje vinara Šumadije je odlučilo da krene istim putem, pa je razvijena ideja o uspostavljanju nove vinske etikete koja bi bila zaštitni znak vinske regije Šumadija. Prvi korak u razvoju je bila izrada elaborata o proizvodnji vina sa oznakom geografskog porekla, koji je precizno definisao sve parametre u proizvodnji nove etikete, od vinograda preko tehnološkog procesa do promocije proizvoda na tržištu. Elaborat su u 2016. radili priznati eksperti koje je angažovao Centar vinske kulture. U toku je realizacija projekta Razvoj konkurentnosti proizvođača vina s teritorije Šumadije, koji se finansira iz sredstava Švajcarske razvojne agencije, a sprovodi u okviru programa regionalnog i ruralnog razvoja u Srbiji, nosilac projekta regionalna razvojna agencija iz Kragujevca sa partnerima gradom Kragujevcom, opštinom Topola i naravno našim udruženjem proizvođača vina Šumadija. Jedna od aktivnosti na projektu je formiranje eksperimentalnog vinograda na teritoriji, na području ove Kraljeve vinarije u kojoj se trenutno nalazimo. Ideja iza formiranja eksperimentalnog vinograda je da pokušamo da opredelimo koji je to klon Prokupca koji je najviše prilagođen našoj klimi i našoj zemlji. Zašto Prokupac? Prokupac je naša autohtona vrsta i mi faktički želimo da na neki način preslikamo iskustvo koje su one razvijenije vinarske zemlje poput Italije i Francuske već davno uradile. U okviru prethodnog jednog manjeg projekta smo mi već uradili tehničko-ekonomsku studiju za novu etiketu, zajedničku etiketu udruženja, a to je šumadijska ružica i proizvedena je prva test serija. Mi želimo da jednog dana naša šumadijska ružica bude kao što je Chianti. Svako može da je proizvodi, ali šumadijsku ružicu po određenoj recepturi i sa određenim specifičnim klonom Prokupca mogu da prave samo naši šumadijski vinari. Imajući u vidu činjenicu da je Prokupac dominantna sorta u šumadijskoj ružici sa minimum 85% kako je definisano elaboratom, u planu je da se i vinogradarstvo u Šumadiji usmerava ka uzgajanju ove autohtone sorte grožđa. Nalazimo se na, što kaže, zajedničkom prostoru geografskom i bila je prilika da podržimo ovaj projekat samog udruženja, promocija našeg kraja, naše Šumadije lepe i naravno naših svetinja. Crkva se od uvek bavila proizvodnjom vina, kako za crkvenu upotrebu, tako i za opšte narodnu. Tako da iskoristili smo taj lepi geografski položaj i mesto da podignemo vinograd. Inače, to je i ranije postojao vinograd, ali sad smo ušli u neki malo ozbiljniji projekat. Želimo da obnovimo te naše stare sorte, Prokupac i Tamjaniku, i uglavnom su te sorte i posađene u novom manastirskom vinogradu. Iskoristit ćemo ovu mogućnost da napravimo ružicu, tako da smo jako zainteresovani za to. Mi smo 2011. godine posadili 4 hektara, već koristimo grožđe sa tih parcela. Prošle godine smo posadili još 2 hektara i ove godine 1 hektar. Znači, planiramo da obim proizvodnje bude oko 50.000 litara. Radujemo se da postoje ljudi koji žele i koji su prepoznali potencijale ove regije i ovog vinogradarskog kraja. Nadamo se uspešnoj, naravno, saradnji i promociji, ne samo vinarije, nego i svega što je u ovom kraju, od manastira, etno kuća i svih spomenika kulture, tako da je to svakako jako pozitivno i na obostranu korist. Kroz projekat Impulse Wine planirano je uzgajanje 3 različita klona Prokupca na 1 hektaru eksperimentalnog vinograda. Na osnovu rezultata uzgoja ovih klonova došlo bi se do preporučenog klona koji daje najbolje rezultate u Šumadiji, te bi se preporučio za uzgoj svim proizvođačima vinove loze, a vinarije članice udruženja bi otkupljivale Prokupac za preradu i proizvodnju ružice u narednim godinama.
Na ovaj način bi se zaokružio proces u lancu proizvođača od vinograda i pomogao i pospešio razvoj ove grane poljoprivredne proizvodnje, što je neophodan preduslov za dugoročan i održiv razvoj vinske regije Šumadija. U svrhu jačanja prepoznatljivosti šumadijskih vina, vinari Šumadije, počeo svog osnivanja, rešili su da naprave jedno vino po kome ćemo biti prepoznatljivi na svetskoj mapi. Odlučili smo se da napravimo šumadijsku ružicu od autoktone sorte, to je od sorte Prokupca, i ove godine ćemo zasaditi jedan eksperimentalni vinograd gde ćemo izolovati određene klonove koji će biti karakteristični za buduću šumadijsku ružicu. Prošle godine mi smo samostalnim snagama uspeli da napravimo šumadijsku ružicu, prvo naše vino, naše zajedničko vino, i imali smo promociju 2017. godine tog vina na upravo festivalu šumadijskih vina ovde u Kraljevoj vinariji. U okviru projekta Impulse Wine nabavljena je dodatna oprema za unapređenje laboratorije za analizu vina. Mi smo u okviru projekta Impulse Wine dodatno osavremenili već postojeću laboratoriju Udruženja vinara Šumadije. Nabavili smo jedan savremeni spektrofotometar ONO-FOSOV za koji smo izdvojili značajna financijska sredstva i on nam omogućava da za veoma kratko vreme dobijemo savremene analize vina. Ovaj video je kreiran uz financijsku pomoć SDC. Sadržaj ovog video materijala je odgovornost implementacionog partnera Centar vinske kulture i ne odražava stavove SDC.